Y hable el Consel 1 Kelago kay no puede usar na Corte el confesión del mga surrenderis del Oplan Tokhang con el mga pulis en tal caso queda sila envuelto na kaso después rindi na otoridad. Asugun kun Kelago por causa kaya dali statement el mga surrenderis na mga pulis sin el presensya del abogado. If after kita yung confess, anda korte na pulis na korte para man-file case, usa akal testimony o akal dokumento ya pirma, hindi pwede. Pero asugun kun Kelago, no hay problema na proseso keta adopta el autoridad kun el mga surrenderis. Asugun kun Kelago, necesita lang tiene presensya del mga abogado si ay lieva el autoridad kun el kaso del mga surrenderis na korte. Pero siendo taman profiling lang sila kun el mga surrenderis, pwede yamas que no hay abogado. El Miranda Doctrine applies siliba to na kaso. El testimony dito you made in the police station, you need a lawyer so that that testimony is allowed in the court. Oh. But the police is not going to the court. They're not filing cases. Mientras tanto, yabla si Kelago kay no puede chenebes evita chene mga drug personalities tamuri na operasyon del Oplan Tokhang, especialmente siya imbiste estos na mga pulis. Pero naansi na mga sitwasyon, el pulis sigun pirmi el kenta sale amo, siendo sila el kenta implementa con el kampanya kontra droga prohibido y otro kriminalidad na sosyedad. Pero mas bueno según era, sinuay el kenta muri durante el operasyon. For as long as the operation is done within the Talamasila protocols, the presumption of regularity taligat sa kanila. So si Cheneta Desgracia, we conclude in favor of the police. Pero asugun kun Kelago, aquellos quien taman duda na resulta del operasyon, especialmente el parientes del mga viktima, puede hacer oficial reklamo y dale prueba kaya falla la autoridad na implementasyon. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.